Ja sam ovde došao ne samo zbog promocije knjige, zahvaljujem se nevladinoj organizaciji Montenegro International. Ja sam došao sa jednim velikim zadatkom. Ja sam prošle godine bio na sastanku kod specijalnog tužioca gospodina Katnića. To je bilo pred početak ove korone. To je malo usporilo. Ja znam da su se izdešavale razne političke stvari u međuvremenu. Ja znam da svi na neki način trpe pritiske, ali ovom prilikom pozivam gospodina Katnića da me pozove na razgovor koji trebamo da obavimo i ja ću njemu da priložim dokaze o ljudima koji se ovde godinama i decenijama smatraju kao časni, pošteni ljudi, a to nikada nisu bili. Amfilohiju sada više ne možemo da sudimo jer je umro, ali moramo javnosti pokazati ko je taj čovjek bio i da je on decenijski znao za podvođenje dece u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i u Crnoj Gori. On je to znao još dok je bio banatski vladika. I tačno postoje imena sveštenika koji su to radili i čoveka nad kojim je to pokušano da se uradi, koji je dao pismeno izjavu, znači sve to postoji. Ja ću dati gospodinu Katniću i svim drugim policijskim i pravosudnim organima i organizacijama u Crnoj Gori da možete da se postavite na pravi način i da ispravite istorijske greške koje su ovde počinjene. Što se tiče gospodina Joanikija, ja njega ne smatram vladikom, to je čovek koji ne zaslužuje i da ima malo morala i malo obraza, on bi sam trebao da ode iz Crne Gore. To je čovek koji je bio zadužen za vođenje istrage o pedofiliji 2011. 12. 13. 14. godine u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, po slučajima koji su se desili u Cetinskom manastiru, koje oni smatraju za svoj, po slučajima koji su se desili u manastiru Dajbabe i u drugim mestima u Crnoj Gori, i taj zapisnik koji samo ja imam, svi su ostali zapisnici uništeni, on je lično napisao svojom rukom i potpisao. Njegova dužnost je bila, kao građanina Crne Gore, na stranu sveštenika, da dođe u policijsku stanicu, da to prijavi, da da iskaze dece i da se pokrenu postupci protiv ljudi koji su to decenijski znali da se to ovde događa. Tako da, ako vam se desi da dozvolite da na budućem saboru taj čovjek bude proglašen za mitropolita u Crnoj Gori, to bi stvarno bila jedna velika katastrofa za sve vas. 23. maja počinje sabor Srpske pravoslavne crkve i ja sada molim vaše pravosudne i policijske organe da do tada obavimo razgovor, da im priložim dokumentaciju, da protiv tog čoveka mogu da pokrenu krivične prijave i da konačno dobije što zaslužuje.